وای جانی بچگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ترسیده به همه روز رسیدیم. سلام دوستان، حریفان و هواداران شو بزم و سلسله فیلم ها. با کانال حرامسرا خوش آمدید. اگر خوی فهمی چرا تاجیک، ازبک، توهلیا از همه خلق پسمانده در روی دنیا، برای چی ما اختراع پایمال هستیم؟ برای چی تو هر روز سحر به کار میری؟ برای چی تو دنبالی پول میری؟ برای چی تو خود پول کار میکنی؟ برای چی ماشین های تو حالا با بنزین میروند، با نور آفتاب نه، با ودرات نه، با اکومولاتور نه و دیگر بسیار مسئله رو در این کانال گفته میگذاریم. برای چی حرامسرا و برای چی من واماسکم؟ برای که من نمیخواهم که کاری من یک بیمایه فطیر باشد، یعنی که شروع کنم به کاری بی نتیجه. اگر من چهره را کشویم، بله من مشهور میشم، در اینستاگرام صورتم میپرتم هر خیل کرده، دخترها با من عاشق میشن، کارو این طرف اون طرف بسیار میشد، کیف کرده میگرم. نه که این کارها مرا از هدف من دور میکند. برای همین تو طلب نکن از من که من اینا بدر کنم. وقتش بیاد من بدر میکنم، ولی حالا نه. حالا وقتی شوخی بازی گذشت، باید که من تو جدی گپ زنیم، برای که تاجیک از روی جهان گم شده ایستاده است، به نیستی رفته. اصفایی چیه؟ اصفایی که من و تو در کیف و صفا بودیم، دنبالی ناس بودیم، دنبالی سیگارت، دنبالی افیون، نارکوتیک، دنبالی عرق، دنبالی کلیان، دنبالی دخترکوی زیبا. این پشتی ایناست، از پس ایناش میدوی، در دلت میزند، بعد از پس ایناش، بعد از پس ایناش، بعد از پس ویاش. این به آخر به مایه فطیر است، یعنی که تو حیات تو فقط به دور زده شده، همچون خری که با پیشش زرجامه رو میبندن و وای همه خیل پیشتر هم خیل میکردن، یعنی که باید که همون آسیاب یا آب رو، یعنی که تجهیزاتی که بود که باید آب رو کشد یا آرد کند و یک خر رو میبستن پیشش و سبزی رو میبستن و هم خیلی در گشت.
ва ҳар як чанд соат ба ин сабзиро медодам чутое ки хӯраду ба назараш намояд ки вай ба ҳадафаш расид. ҳаёти ману туям ҳамин хел гузашта истодааст. Барои ҳамин тоҷик ҷамъшуду равшан шуд, тоҷик чурка шуд, тоҷик лох шуд, тоҷик тупой шуд. барои чӣ тоҷик ба ин дараҷа омада расид? Агар ту фаҳмидан хоҳӣ, дар ҳамин канал бош. дар ин канал ба ту хоямолию пойбосӣ намешавад. аз он ҷиҳат ки ман ба ту намегӯям дар ин канал лайк мон, дар ин канал подписатсия кун, ба дӯстонат роӣ кун. инҷа ба ҳезбозӣ намешавад. ту дар кор бошад, ту номус дошта бошӣ, худат меёвӣ тамошо мекунӣ ҳамин каналҳо, ин наворҳоро. ин канал дар ман дар кор не популяр нешуданаш. муҳим он ки он гапе ки ман мезанам ба ту рафта расад. барои чӣ ҳарамсаро? барои он ки замин худ як ҳарамсаро. бепул бекас аст, фақир танҳо дарвеш нақадира. пулдор меафтад ба фикри ҳарамсаро, ба фикри мошини нав, ба фикри хонаи нав, ба фикри арӯси нав. якта зан дошта бошад, дута мегирад, дута бошад, сета мегирад, сета бошад, чорта мегирад. ё ҳам ту кайф карда мегарад ошкор, ё пад ислом ин чизро замаскировать мекунад. яъне ки дар пардаи ислом дута, сета, чорта зан мегираду як шаб инаш кити хун меравад, як шаб ба яш кити, сеюм шаб инаш кити, чорум инаш кити, хел секс карда мегирад. ин канал ба ман ошкоро гап мезанам. 16 то 16 сола ҳадафи ман ҳамин буд ки бачаҳоям аз пеши экранҳо дур кунед, барое ки бо як мақсадҳои мана нодуруст нафаҳманд, вайрон нашаванд, барое ки гуфтугӯ ошкор мешавад.